Hello. Aye malume. Ifixoni lo mi vulavula na ye man. Hi pfukile Fixoni. Hey, wankalela masiku lama man. Ya, mata ku ri namuntlha ni za ni mi fonela so ni twa ni nyuma man, ni twa ni nyuma. Ni kombela ku ri mi swi teka kahle hi moya wa kahle. N'wana loyi u vuye na homework, se ni che ku xi byela ku ri swa ni tsandza man. Se da swa ni la ku vutisa n'wehe. Ni xi byele ku ri ni ta xi hlamula. I ya njhani homework leyi? Hey, mata ku ri xi ni vutisa ku ri BMW yi yimele yini. Se a ni swi tivi. Ani kg yimele kilogram. Se xi ni vutisa ku BMW yi yimele yini. Se mathicara lama va nyike vana emitirho ya ku tika man. Fixoni, awa man, mi nga tsandza hi swilo swa vana lavatsongo, swilo swa primary mara Fixoni mara. Ku humelela yini hi n'wina? No, iku that's why iku swa le primary ni swi tiva hinkwaswo mara no tsandza hi yellow question. Ni kombela ku ri mi ni hlamula, ni hlamuleni malume man. Ni hlamuleni. Wanta ku ri mehe Fixoni leswi mi ni nga hi swiswo. Mi nge pfuki mi tsandze hi swilo swa vana lavatsongo. Kahle n'we mi kula mi ri domu Fixoni, mi kule mi ri domu. Mi nge tsandze hi swilo swa vana lavatsongo. BMW yi yimele yini? BMW yi yimele yini na? What does it stand for? BMW. Ni kombela mi ni hlamula hi ku hatlisa nyana. BMW. Yima ya na hleketa. Okay. Oh, yi hele petrolo man. N'wi hlamusele ku ri yi yimise hi ku yi hele petrolo se driver ko i lo yi sukela la. Swi nge i lo yi lan'we e driver ko. N'wi byela sweswo. Musa mi hlamulanga swona loko yi yimile yi yimise hi ku a yi na petrolo. ni ri okay ni cancel malume ni cancel.